Mga ibabengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ngayong Biyernes, November 10, 2023. Pamagserbisyo king barangay, Eya Bisu-Bisong katungkulan, agpangkang Governor Delta. Pamana ng Bakawan, maragulyang sao bang alabanan ng epekto na ng climate change, agpangking Climate Change Commission. T-Plex Extension Project, aprobado na ning NEDA. One game at a time, diskarte ng Coach Gov Dennis Pineda ating Pampanga Giant Lanterns king MPBL. Pagmasusyanan ng St. Scholastica's Academy Pampanga ing sentenaryo ning pangatalakad ning eskwela. Mia Probane king National Economic Development Authority o NEDA ing T-Plex Extension Project ang mag-umpisa king Rosario hanggang San Juan La Union. Magawaya kano ang proyekto, lalam na ning public-private partnership. Mamalita ay Paulo G. Santos. Aprobado na king National Economic Development Authority o NEDA ing Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX Extension Project. Approved in June this year, the TPLEX Extension Project involves a 59.4 kilometer toll road which will connect from the last exit of TPLEX in Rosario, La Union. Dugtungan ning proyekto ing existing 89.21 kilometers na ning TPLEX manibat king Tarlac City hangga king Rosario, La Union. Basi pa king pamanigaral na ning NEDA, mira siya king migit at 23 billion pesos ing gastos ang pondo ning mesabing proyekto. Magawaya kano ini kapamilatanan ning Build, Operate, Transfer Scheme na ning Public-Private Partnership Program na ning gobyerno at ning San Miguel Corporation o SMC Infrastructure. That DPWH will proceed with the publication of the invitation for comparative proposals in accordance with the revised 2022 Build, Operate, Transfer Law, implementing rules and regulations. Metong yung TPLEX Expansion Project kareng 1,987 infrastructure flagship project na ning Marcos Jr. Administration. This is expected to stimulate economic activity, alleviate road congestion, provide better and safer road access, and promote the development of new growth centers in nearby regions. Samantala, agpangking negosyante at former Special Envoy to Japan ay Regis Romero II, maulagay pamisopan na rin public at private sector bang pasantingan deng infrastruktura at pasiknan ing ekonomiya. Early this year, the Philippine Statistics Authority reported that Central Luzon ranks third among the regions with the fastest growing economy in the Philippines. Bakit ko po sinasabi yon? Kasi ang sabi po ng NEDA na yung pong Luzon Regional Development Plan ng 2023-2028, ang growth po were designed to bring about economic and social transformation. At ang sabi po ni Director Esguerra, to further propel Central Luzon's economic growth, there's a need to continue expanding collaboration with the private sector to strengthen infrastructure. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos at yung pusong makabalen. Eya kano dapat kalingwan ng aplit na ning bagyong Yolanda at di nga sablang mayango biye pauli na nini agpangking Presidente Ferdinand Marcos Jr. Para naman kanang disaster management experts, dakal tamo ako ang aral king Yolanda at makasaw bang lakwas tamong maging sadya kareng kalamidad. Ayning report. May gitapulo ng banway milabas sa Nyamanyala sa yaking bangsa ing Typhoon Haiyan o Bagyong Yolanda. Pinunteryanin ng bagyo ing Tacloban City keng Leyte. Pauli na ning sikanan ning bagyo,
Miras laki may gitaan na malibo katao remete, kabang atsyon naman kay 95 million pesos sing alagada remeng nga sirang pibanjan. Meto nga misa at ikyanan ng programang midawon ken Tacloban na niya Miyerkules November 8 bangga na pandemeyang ubiyeking kalamidad. Tinagon laki ni Represidente Ferdinand Marcos Jr. at dingaliwa pang opisyalis na ning gobyerno. The survivors who continue to move forward, we salute your indomitable spirit and character. As we commemorate this 10th year of Yolanda, let us continue to offer our prayers for our dearly departed, even as we find our own path towards peace, towards healing, towards recovery. Samantala, September 2009 na niyang panamdamanan ng Pilipinas sing aplit na ng bagyong Ondoy. Pauli na nini, misa batasing Republic Act 10121 o yung Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Sumangid na nini, linto pamuri ng kakulanganan ng gobyerno king disaster preparedness anyang tumudyaketi in bagyong Yolanda banwang 2013. Anya naman, maulaga kanuwa mabiyasa tanak ing mga palyari at tutumpag sadya ng pamagdatang darem mga sika na bagyo at aliwa pang sakuna, agpangking pamuntok na ning City Disaster Risk Reduction and Management Office na ning San Fernando ay Raymond Del Rosario. Ang garating kang plano, you should expect the worst. So when the worst comes, dapat ating kang plan B or contingency plan na dapat i-implement at bayo itang milyaring ita coordinated bangka nita nung sakali may overwhelm tamo atin tamong plan B na execute and karon lalulog detang miyayalawang partners tamo, volunteers tamo, ang popang miyayalawang pwedeng sumuporta keng kakatamong response actions. Mo naman kanusolong katungkulan ng gobyerno in disaster preparedness, nune atenla namang partisipasyon keni Remme Malen. Dapat mabiyasa tamong makibalita, makibalo, nung ano yung pwedeng gawan, nino rin dapat ausan, na lang emergency numbers, ding dapat kukontakan. And at the same time, dapat ready tamo king pamilya tamo. Dapat balo tamo na nung tamo king pamilya, na naman milyari may disaster, may kawakawani tamo, may lako communication line, dapat prepared tamo at balo na rin bawat miyembro ng pamilya nung nuka rin tamo mikit. And aning ka-importante itang amanuan ming go bag, yung go bag kasi apining bala mo survival kit tamo ito, yung preparedness kit tamo, nanuka rin natin yung laman nito, inuman, pamangan, panulo, importanteng dokumento, extra cash, flashlight, radio, nanuka rin, pwede tamong survive na katamo nitang katamong go bag for at least 3 days. Kaya Bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, at yung pusong makabalen. Bibawi na kanu ekonomiya na ning Pilipinas, agpangking acting director na ning Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Economic and Financial Learning Office o EFLO ay Arnel Adrian Salva. Pepasyag ng salva ini, king mera patakapihan ning BSP ay inorganisa na ning Philippine Information Agency o PIA Region 3, king BSP San Fernando Branch, Barangay Sindalan City of San Fernando, Pampanga, inyang Biyernes, November 10. Mitalaya king 5.9% in gross domestic product o GDP para king third quarter na ning 2023, pauli na kanu ning revenge spending, revenge tourism at aliwapo. Dagda na pang salva at suneking pre-pandemic level ay economic activity, kalupan na ning production capacity o output. Tinagon na king kapihan ding miyaliwang opisyal na ning BSP, media outfits, ampong ding information officer na ring government agencies king rehiyon. All these challenges, so far, na hurdle na natin yung napalisod tayo nung pandemya, we're back on the growth track. Sana magpatuloy at sana equitably mapakinabangan din natin yung growth track na na-recover natin. Antabayanan king pamagbalik na ning balen at balita. Pamagserbisyo king barangay, eya bisu-bisong katungkulan ag pangkang Governor Delta. Arayat San Luis sa taliwapang LGU, menyambod laking Gawad Payapa Awards.
At one game at a time, diskarte ng Coach Gov Dennis Pineda at ng Pampanga Giant Lanterns, King MPBL. Kayo mama ko magbalik yaing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin keng Balen at Balita. Eya kano bisu-bisong katungkulan ing pamanibala keng barangay. Iti po ing pega na ka ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda kareng bayong alala opisyal keng mera pata mass oath taking king Balen ning Mexico at Santa Rita. Mamalita ay Paulo G. Santos. Sinumpano rin ba yung alala barangay officials king Balena ning Mexico at Santa Ana na Huwebes, November 9? Mismong Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ing meni muna king mass oath taking. Geni penabili na ning gobernador kareng bayong opisyal a serious wanda ing karelang obra lakwas frontliner la kanong mayayahus keng barangay. Mas mahirap po ang kalagayan ng barangay level. Kasi sabi ko nga, within the barangay yan eh. So talagang pag mayroong problema, apektado po kayo, kailangan kayo nandoon kagad para bigyan ng katahimikan ng barangay, tulong o anuman. Dapat lamo naman kanong mika kababanlub deng manungkulan at era kakalingwan a ilaing magserbisyo ka rin karelang kabaryo. Hindi pag-upo natin, hindi tayo dapat ang pinagsiservisyoan. Tayo dapat ang sumerbisyo sa mga kabarangay natin. So, kung titingnan ko, mas mahirap po yung kalagayan ng barangay level. Talagang, kaya sinasabi ko nga ho is, yung first impression natin, yung pag-upo ninyo, hindi kayo dapat mataas, stay low, be humble. Kasi kung ang first impression sa inyo, mahirap kayong lapitan, mataas kayong tao, mahirap kayong kausapin, mahirap pong palitan yung sitwasyon mo. Samantala, kapamilatan na ning devolution of power atin lang maragula responsibilidad ng opisyalis king kaban na ning barangay. Manikwalang dake reni king real property tax collection na ning city at probinsya, community tax at internal revenue collection. Entitled la naman ding barangay king development and utilization of the national wealth. Panakitan king pamagkwari at king excise tax king tabako. Bukod king financial responsibility, mika upayala naman din ni king executive at legislative branch ning barangay government base mo rin king local government code. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Midi na lang galal ding miyaliwang lokal na kapanibalan kim Pampanga anyang Huwebes, November 9. Pauli la rin karelang epektibong peace and order programs. Tinanggap yung Gawad Payapa First Place Award ng Arayan LGU para king component cities at first and second class towns category. Kadwa naman king may sabing kategorya ing Candaba LGU, kabang Katluya ing Guagua LGU. Ikwana naman ning San Luis LGU ing first place para king third to fifth class towns category, kabang second and third place Lakeni ring lokal na kapanibalan na ning Santa Rita at Bacolor. Penimuna ni Governor Dennis Pineda, DILG Pampanga Director Myra Moral Soriano, Pampanga Mayor's League Chair Apalit Mayor Jun Tetangco ating Technical Working Group ing pamamili kareng winners. Salamat yan naman ni Pineda kareng miyembro na ng TWG, Riliga ng Barangay Chair Board Member Renato Mutok, Pampanga Press Club Chairwoman Tonet Orejas, PNP Pampanga Provincial Director Levy Hope Basilio, AFP 70th Battalion Lieutenant Sherwin Momo, PDEA Investigation Agent 5 Vidal DC Bacolod, at Lieutenant Colonel Jaime Edeher. Marapat na po bukas ing pekantabayan ng Game 1 na ning North Division Finals ning MPBL. Akalaban no ning Pampanga Giant Lanterns king Best of 3 Series deng San Juan Knights. Agpangkang Giant Lanterns head coach Governor Dennis Delta Pineda, one game at a time ing strategy ra bang managumpe king liga. Ay ni pong report. Marapat na ngayong Sabado, November 11 ng Game 1 na ng North Division Finals ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Akairap no ng Pampanga Giant Lanterns o PGL ding San Juan Knights, king best of 3 series asahan dang maging action-packed.
Asweep no ning PGL ding Caloocan Batang Kangkalu king semis na ning North Division. Mera pati ang Game 1 na ini, anya October 27 king Brenziglia Convention Center, kamakin Nueva Ecija naman mi down ning Game 2 anya November 3. King meging interview kang PGL head coach Governor Dennis Delta Pineda, sinabi ng 1 game at a time in diskarte da king liga. Salamat yan naman ng gobernador king alangpat ng suporta da rin kaya katamong kabalen king PGL. Actually, ang focus namin talaga yung 1 game at a time lang muna. Kung sino yung next game namin, ayoko munang panoodin ng South, ayoko panoodin other teams. We need to focus on Caloocan muna. Kasi kung iintindihin namin yan at hindi pa tapos tong series namin, medyo problema yon. Masayang masaya po at dahil itong paghihirap na ginagawa ho ng team namin is for the Kapampangan. So talagang grabe po saya. Nakita niyo naman ho yung mga kasama rin namin dito. Agpangking Governor Coach, tiwala ya kano karing ega na ganang miyembro na ning Pampanga Giant Lanterns at asahan na mo naman na ibiyering ega na ganabang balaos naman nagumpeking MPBL. Ang number 1 is yung confident ko sa mga players namin nandoon. So wala akong doubt sino man sa mga kanila. Kung makikita nyo, yung mga hugot namin, kung sino nag-step up to the last minute, up to the last seconds, iba-iba compared to other games. Wala tayong fix kung titignan ninyo. Marapat ang Game 1 na ng MPBL North Division Finals king Brenziglia Convention Center. Dumayo naman din kaya katamong pambato king Phil Oil Eco Oil Center king San Juan City, Metro Manila para king Game 2 king November 14. May ka-home court advantage naman ni Pampanga Giant Lanterns king November 18 o yung Game 3 kung kailangan. Kaya bay Paulo G. Santos, yako yung kaya kayo talasuy GM De Jesus, ating pusong makabalen. Antabayan ang king pamagbalik na ning balen at balita. Pagmasusyanen ning St. Scholastica's Academy Pampanga ing sentenaryo ning pangatalakad ning eskwela. At pamanan ng Bakawan maragulyang sao bang alabanan ing epekto na ning climate change agpangking Climate Change Commission. Kayo pumama ko magbalik ya ing balen at balita.
Makatuto kayo pa mo rin keng Balen at Balita. Pepa Siagdane, ding mamuntukan na po ang graduates na ning St. Scholastica's Academy o SSA Ketipu Pampanga ing pamagmasusi king kadinala na banwang pangatalakad na ning eskwela anyang Webes November 9. Mira siyang pabanwa ing selebrasyon magumpisa king July 2024 at mapupos naman king July 2025. Panimuna ni ini ning directress na ning SSA Pampanga ay Sister Mary Ignatius Aquino OSB kaya bereng piling alumni daring miyaliwang batches at SSA school officers. Sentro ka rin piaglon ang tudurudang edukasyon ding Benedictine Sisters kaya gumlaring kasalungsong ang estudyante at talaga pagobra ning SSA at ding mayaring alumni manibat 1925 hanggang 2022. Mapilan ka ring programang makasadya para king 100th anniversary ning SSA Pampanga ding makarikil king pasiknangan daring pamilya daring magaral. Pamangambul king kalikasan, sports at kapiesta ng St. Scholastica king February 2025. Agpang kang Maricar David Pangilinan, PR and Communication and Ways and Means Committee Head na ning Centennial Celebration, Mika Grand Alumni Homecoming Excellence Awards Night, at maglimbagla namang aduang libro, bayo mayari ing pabanwang pamagmasusi king centenaryo ning Saints Co. Maragol kanong sao bang alabanan ng epekto na ng climate change ang pamanan ng bakawan ang Pangking Climate Change Commission. Atin la kanong makasadya mo namang pondo bang sumaob ka rin climate change projects keng balena ning makabebe, apane at suking albugan. Mamalita ay JM De Jesus. Pigsa dering opisyalis na ng Climate Change Commission o CCC, kaya ba Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum, ang coastal barangay na ng Consuelo Macabebe ng Biyernes November 10. In-inspection deck ng mangrove reforestation project ay inumpisa na ng Department of Environment and Natural Resources, lokal na kapanibala na ng Macabebe, aliwa pang stakeholders at memala na niya 2018. Makikita natin sa proyekto ng pagpapalaki ng mangroves or bakawan dito sa Macabebe na may foresight na ang ating LGU sa nature-based solutions. At ito ay isang epektibo na paraan para magkaroon tayo ng both adaptation and mitigation ng mga moves when it comes to climate change. Agpang kang Secretary Robert Borgen na ng Climate Change Commission, dakalyang benepisyo king indong kalikasan at karing memalen, ding pakatanaman na bakawan. Maganda siya because number one, it's a nature-based solution to what's already there. Meron ka ng areas ngayon for growing ng iyong mga native species, for fish, etc. At the same time, meron kang protection sa paghampas ng mga malalakas na mga waves. Pag ikaw ay may bagyo, ito ay mag-act as defense. Pag lumaki at lumago palalo itong mga mangroves, syempre makakatulong ito sa kabuhayan dahil may fisheries and aquatics sector tayo dito. Peto tuwanan na naman inining 40 anyos sa Ijon Domingo. Manok na nga niya king Barangay Consuelo Domingo at yung pamanasan ng kanyang kabiyayan. Mera kalakanuring karelang araraka pasan, manibatan na niyang mitanam na ring bakawan. Wala po, wala kaming makuha na isda kasi wala po silang nililimipan, sinasalilungan na pangingitlugan dahil wala pong mangroves. Ngayon po na nagkaroon ng mangroves, kumanda po yung panghuli namin dahil doon po sila naninirahan. Para naman kay Pampanga 4th District Representative Dr. Ana York Bondok, dakalya pa kanun dapat gawan ban kanita masali sa sitwasyon, ring maluwat ng makatukon ng kingalbugan. Well, kulang pa rin. That's all I could say. It's okay naman to upload, but again, marami pa rin nangyayari and we cannot stop. Climate change is the world's largest problem. It affects mostly coastal communities, which is, eto na nga yun. It's been going on for a long time, hindi lang dati kasi tawag lang natin baha But we don't know na yun na pala yung climate change. So yun. So we need to keep on moving, keep on fighting, keep on
adjusting and keep on surviving. Makasadya naman kanong mamye pondo yung CCC para ka rin climate change projects sa ning makabebe LGU. Change has a billion peso fund. And that's called the People's Survival Fund. It's to help communities that are very much affected by climate change. At tayo na nga yun. And then they will advise us po kung ano yung best project para sa atin. So pupondahan po tayo. Kaya bay Johnny Coronel, yakoy kaya kayong talasuyoy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Ang tabayanan, king pa magbalik na ning balen at balita. Lakan at Lakambining talapag-obra ang pong dance workshops. Apin la ring bayong aktibidad na dapat ang tabayanan, King Sinukwan Festival 2023. At Mutyaning Pilipinas Pampanga 2023, nasang ipatindayag ing kulturang Kapampangan King National Competition. Kayo mama ko, magbalik ya pa ing balen at balita. Makatuto kayo pa rin keng balen at balita. Meto nga dance workshoping mi daw ng timbong aktibidad da kayabe King Sinukwan Festival 2023. Kendi malyari lang panigaralan ding basic steps na ning Sinukwan dance at ding newly researched ta Kapampangan creative dances. Atin mo namang lakan at lakambini ning Sinukwang talapagobra nung no ka rin miligligan lang santing, legwan at gelingan ding empleyado iba't king pampubliko at pribadong kumpanya. Mamalita ay Arlene Salonga.
Talo namon Domingo ing kaya katamang panayan bayong pamidaw na ning Sinukwan Festival 2023. At ba nga sigurong managumpay ni Balawas yung pamagsadyanan ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, ang main organizer na ng banwa-banwang kapiastan. Masanting naman yung maging flow na ng kanilang preparations. Nakala-excited yung kaya katamo Sinukwan Festival. Siguro masaya dahil muna Pasko, and then yung kaya katamong anak, actually ako kaya excited na kaya darat dahil may pandemic na yung makamay makanti. Doon na mag-start na last year at sipaburin ang kanilang excitement dahil darat ang festivals namin. Agpangking overall event coordinator ng Sinukwan Festival 2023 ay Hilly Van de la Cruz, may hiyaliwang aktibidad ng dapat ang tabayanan at malyaring puntalan manibat December 2 hanggang December 8. Wala, nakatamo abangan. Mumuna. Kita pang opening tamo, tinang drum and lyre. Kita pa gawan tayong mas masigla, masaya yung kakatamong festivals. Ating kaya beka ng anak ang bulilit, ating kinakita prinsesita. Usually, diyang mga kanya na yung anak, excited na mo naman. Ating tamong nakambini. Karang lang tao naman, mga kapampangan. Ngayon ating tamong mo rin na kapamangan. Lalo na yung katamong yung Pampanga, balo muna parang sa Pampanga. So, ating tamong mo naman na event ang mga lastly, nagkakatamong street dance. Kayabe naman karemba yung piyagloan kay Sinukwan Festival ngayon ng banwaring dance workshops. Agpangking focal person na ng Sinukwan Festival 2023 ay Wilfredo Cunanan, malyari lang panigaralan kay ni rin basic steps na ng Sinukwan dance at dang newly researched Kapampangan dance kalupan na ng Florida Blanca o White Flower at Danza Bacolorena ay inspired king Lanaval na ng Balen Bacolod. Ituro mi laratang bayong research dances mi. Kapampangan la po dance balang po folk dance la pero creative dance la pa ne pero inspired from Philippine folk dance. Atin mo namang lakan at lakambini ning Sinukwan Talapagobra nung nuka rin miligligan lang santing, leguan at galingan ding empleyado iba't kim pampubliko at pribadong kumpanya. Basically, it's a beauty pageant open to all workers, Kapampangan workers. Pwede po sa private companies, pwede rin po sa mga government companies, pwedeng teacher, pwedeng engineer, doctors, whatever na atin pa pong itang bisala pang makyabe kayong beauty pageant. Kasi naman, rin Kapampangan kilala lang bilang malago, ang pang masanting. Agkatananoman ning FLKI at ding organizers ding kakatamong kabalen ang makisan metong king kapiestan ning Sinukwan. Dakal nakatamo more na invite na ano-ano schools and groups na makyabe. Ngayon almost 50% na yung kakatamo halos payari na lang. Masanting naman yung maging flow na yung kanilang preparations. Nakala-excited yung kakatamo Sinukwan Festival. So invite na kayo po pasibayo kay December 2 to 8, makyabe na po kay 2023 Sinukwan Festival, lalong-lalo na po itang Kapampangan Dance Workshop for teachers and students. Ang po itang lakan at lakambini ng Sinukwang Tagapagobra. Mikit-ikit ta po. Kayabe Liana Kanilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Ating yapang ana mabulan ng Mutyaning Pilipinas Pampanga 2023. Bang kanita, pagsadyan ang national competition king daratang May 2024. Ing Mabalakenya Beauty Queen na Ian Klein Castro, ang representative na ng Pampanga king Mutyaning Pilipinas kay bat ng Mikoronan anyang November 4. Ati mong mumuna ng national competition nung nukarin bidpita na lang imahe din Kapampangan, migit kanuing gawa ng pamagsadya. Mumuna na keti ing mas malalam pamanigaral na king kulturang Kapampangan. Pepa Siagnanan naman Rowena Aguilar Laughlin, Provincial Director ng Mutyaning Pilipinas Pampanga, na ibieda ing buong suporta king pambato ning lalawigan. Siyempre po maniwala ako na kapag dakal kabalo kay meto nga bagay, mas dakal ka rin asher ka rin aliwang tao.
Dahil ka rin, mas buri ko pong mag-focus kayong sarili ko na kayong pamag-aral ko. Bang kanita, balo ko pa ing kaya katamong kapampangan, kultura, tsaka tradisyon tamo para promote kaya rin po yung kaya katamong probinsyang Pampanga para abalo da po na yung kaya katamong kultura at tradisyon ing tune magsilbing identity tamong Kapampangan. Siyempre po yung mutya ng Pilipinas Pampanga, Chuya for Ane, we will prepare her for the national competition. Actually, kaya minyambo yay, no? Achuna kayo. So, ditak na mo talagang ipush tayo pang bagya para mag-ready yung national competition. Pero ready na, I think. Abin din mga regula balitang kinalap ng kakatamong news team. Para po king aliwapang updates, i-like and follow yun lang mo rin kaya kaming social media pages. King Facebook at CLTV36 Official Lampong at CLTV36 News. Twitter or X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at king kakatamong TikTok at CLTV36 Official. Nung buriyo lang pong balikan ng kakatamong programa king CLTV, pwede yun lang apanalben king YouTube channel at CLTV36 Official, ating kakatamong website www.cltv36.tv. Apanalben la din ding programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 ang popo ka rin kaya kaming 38 cable partners. King lagyo na ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.